amazina ganjye nabanyita Geoffrey Bamwine ndi omwe abo kwebembera omukuto gwa Bwizibera Rutoma WhatsApp group mwenu ngabo okampikira wansaba obuyambi obunatwarire friends banje abo buri omwe yatandika contributing mwenu ndundindemu akakade kamwe na n'emitwaro 25 n'15 mwenu eze sente nyenda zikwase Obedi na n'omukyara we na n'omwana ubwo nyenda kube omusinge ogwo kukyera kwa Odysseus bari munonga omwami Geoffrey amazina ndi Elias Sebyange Badru youth councillor habwa Bwizibera Rutoma Town Council inza kusima habwa ekintu ekikiwatandikireho kandi nana internet ekintu kyamane kiwakorera izobera bw'esente ziziwatuletera kandi nyongere no kushaba emukutendirwe ryenegeza okurebwa ayo nayatirisi yagire kiyakora habwa omwana ogu n'abantu mwena abatarabira mu kutogwa Geoffrey konkana ni mwene kimuriye mukora ki mukoro okwe ntubebaza munonga kandi tubamanyisa mbu sente nzikyetagwa nyingi so ntwetaga miliyoni 23 kandi miliyoni ya Geoffrey ntubebaza munonga nahura harimu chobuguzi Dr. chobuguzi na nabandi mwebale munonga amazina Mirembe Sara Kuruga Bwizibera omukyara wa Obedi Muhanguzi Makanika wanyaha Adere murano wa Pastor Fred bantumwe nimbasima abantu ba Bwizibera Rutoma WhatsApp group kwatanise na Geoffrey nimbasima tine bukoma na bugarikiro aho kuba nimpurira mwayongera kushemeza omutuma gwanje nimanya ngo nebirhange byatakakozere kurugirira yekintande y'imwankomera nimanya ngo nebindi biza kukorwa kandi umwana wanyu munyanya kwimwe sister wanyu nawe nyina amasiko munakuterera kandi nakubaje munyorekere rukundo buzima aho kwambire ntakushespecting ekintu nk'eki mwenanye ahabire ekindi kintu naryo y'ubuzu obunyene nanyiriza kubana hamwe nimwe mwebare mnono